Inkontru. L-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Valletta Contemporary qed titella l-wirja retrospettiva Still Time li tiċċelebra l-karriera fotografika ta' Joseph P. Smith, karriera li tul 50 sena. Fil-Bajja tas-Salina se jkollkom l-opportunità taraw bajnejkom ix-xogħol ta' skavar taħt il-baħar li qed isir minn Heritage Malta. Dakinhar stess, fil-għaxija, tistgħu tesploraw ukoll il-kumpless preistoriku ta' Ħal Tarxin flimkien mal-kuraturi tas-sit biex tiskopru aktar dwar l-istejjer moħbijin qalb il-ħaġar. Fil-Katedral tal-Imdina il-kunċert A Midsummer Dream se jlaqqa l-poeżija mal-mużika klassika ta' Mozart, Debussy, Vivaldi u oħrajn.